Kružna linija 409 koja saobraća na relaciji Jajinci-Trošarina, ulica Ruža-Trošarina, od danas ide i u suprotnom smeru, a uz to je otvoreno i 10 novih stajališta u Jajincima u zoni ulice Stojana Ljubića i ulice Ruža. Prema rečima Aleksandra Savića, predsednika opštine Voždovac, zbog potreba građana, ali i dece koja idu u školu, linija 409 saobraćaće odsad i na relaciji Trošarina, Kumodraška ulica, ulica Ruža, Jajinci, Trošarina. Dobra koordinacija između mesnih zajednica opštine Voždovac i same opštine Voždovac donosi rezultate. Ono što su potrebe naših građana koji se izražavaju kroz mesne zajednice, mi pokušavamo da sprovedemo kao odgovorna opštinska vlast. Ta linija kreće danas i moram da kažem da su naši građani stvarno zadovoljni uvođenjem te linije. Savić je dodao da je podavalsko područje bilo najugroženije i najslabije povezano s centrom grada, a zahvaljujući dobroj saradnji opštine Voždovac, gradskog saobraćajnog preduzeća i sekretarijata za saobraćaj, ovaj problem je rešen. Mi smo liniju 401 i 402 koji idu iz Pinosave i iz Belog Potoka produžili do Bričane ulice. Time se stekli uslovi da naši građani koji žive u tim podavalskim selima imaju bolju vezu sa centrom grada. Vidjet ćemo šta još možemo da uradimo, imamo neke zahteve iz naselja Ripa, konkretno iz naselja Kolonija, da vidimo i da njima izađemo i susreti ovom prilikom. Stvarno moram se zahvaliti gradskom sekretarijatu za saobraćaj, konkretno Uglješi Mitroviću, koji je stvarno sa svojom ekipom izašao i sagledao sve probleme kada je u pitanju prevoz. Opština Voždovac u narednom periodu će verovatno izgraditi nekih 25 novih stajališta. Dobili smo odobrenje sekretarijata za saobraćaj, također u podavalskom delu. Predsednik opštine Voždovac je napomenuo da je u proteklom periodu u Ripnju postavljeno 20 novih stajališta na mestima gde nikada nisu ni postojala.